Kuleri čine veoma važan segment u računarskoj elektronici jer bez prisustva istog procesori bi se veoma brzo zagrevali i dolazilo bi do oštećenja. Kako tehnologija procesora napreduje svakodnevno, tako se povećavaju snage istih i javlja se potreba za jakim hladnjacima. Ipak, kako su još uvek zastupljeni prosečni procesori, tako i dalje traje proizvodnja slabih vrsta hlađenja. Do sada smo se susretali sa raznim kompanijama i raznim vrstama kulera, od skupih do jeftinih. Ovaj put smo se susreli sa kompanijom Deepcool, koja nije toliko popularna da bi se njeno ime čulo kroz svakodnevni govor, ali ipak je zastupljena na tržištu. Nedavno smo testirali jedan skromniji kuler iz ove kompanije, a reč je o Gamma Archer modelu. Pakovanje u kome nam je isporučen kuler je prilično malih dimenzija, a razlog tome jesu i same dimenzije kulera unutar njega. Prednja strana na sebi ima logo kompanije, nekoliko karakteristika, ime modela kao i sliku kulera. Nakon što smo po prvi put uzeli kuler u ruke, prvo što smo uočili jeste ventilator koji je prikačen na hladnjak. Ventilator ima prečnik od 120 mm, što su razmere karakteristične za procesorske kulere. Ventilator je napravljen od kvalitetne plastike crne boje sa lopaticama u sredini koje su plave boje, što nam je najviše pažnje i privuklo nakon što smo po prvi put ugledali kuler. Na sredini ventilatora je jedan ugravirani logo kompanije. Ventilator na sebi ima jedan integrisani kabel sa tropinskim konektorom preko koga se povezuje na matičnu ploču kako bi funkcionisao. Ventilator je prikačen na jedan hladnjak koji je napravljen od aluminijuma na kome nismo primetili ni delić bakra. Aluminijumski hladnjak je okruglog oblika sa blagim sužavanjem od vrha ka dnu. Hladnjak je kompletno napravljen od aluminijumskih rebara koje su pravilno isečena čime je formiran oblik kruga. Leva i desna strana kulera prepoznatljive su po tome što se na njima nalazi po jedna metalna poluga pomoću kojih se kuler montira na matičnu ploču. Takođe, oprema koju smo dobili uz pakovanje uključuje jedan plastični okrugli okvir sa 4 pravilno raspoređene rupe koje služe za šrafove. Montiranje ne deluje toliko teško. Što se tiče kompatibilnosti, podržane su Intelove i AMD-ove utičnice snage do 95 W. Maksimalna brzina ventilatora je do 1600 obrtaja u minuti i hladi sasvim solidno. Deepcoolov Gamma Archer hladnjak je na nas ostavio solidan utisak, ali sam uređaj nije pogodan za dosta zahtevne procesore. Ne postoji ni jedna bakarna cev unutar hladnjaka, montiranje je prilično nezgodno, a buka prilikom jačeg intenziteta je umela da iritira, ali u svakom slučaju cena uređaja je ispod 1000 dinara, što je sasvim razumno u poređenju sa onim što je kuler ponudio. Sa druge strane, ipak imamo veoma atraktivan kuler i solidno hlađenje za prosečno dnevno korišćenje kao i zahtev od jednog pina. Sve u svemu, uređaj je jedino unapređenje doneo u vidu atraktivnijeg kulera koji je jedino mogao da ulepša interijer kućišta i elektronike.